Beta Maureen Kinya. Tukiambiriria nteto iji ni ati arimi bonthe ba area ni bagwati ugeni ni kenda kwamukira mathomo ja urimi bubu ntuku ya Aramisi tariki 13 cha mweri juju mambura jaria jakathithikira kieni-ini kia Gitoro na kuringana na abisa munene wa Meru Dairy niwe Kenneth Gitonga ni augite arimi nkurukia 40,000 ni berigiritwe gukinya kiri mambura jaria kinya mugeni wa gitio ni rais wa nthiguru ya Kenya William Samoei Ruto aria nkuruki arimi bakethro bakiamukira utungata bwogima bwa utheri. Muthuri Muriuki na rugono ru Baraba ikigeria kiwanda kieria ke Meru Dairy iberi kuritwa bena muchemanio ntuku ya Aramisi irekethwo tariki 13 ararimi nkurukia 40,000 berigiri kiathone giki ujo ni kuringana abisa munene wa kithi giki nwe Kenneth Gitonga ara mugeni wa gitio akethwo ari mutongerio mugongo no Dr. William Samoei Ruto ndiaja kugwata arimi betu ugeni kiathone giki kinene gietu kia 9th Farmers Field Day iria ketherwo muthenya jwa Aramisi tariki 13 ingochokia nkatho nondu bwa arimi guciandikithia kwa wingi mwanka thaiji twina confirmation cia arimi nkurukia 40,000 bara bakeja muchemanio juria kwou iwi nkatho inyingi na ikonania arimi bakwenda ngugi yao ndiaja kumenyithia ati kiatho gietu gigacelebratewa na aria ASK Showground na mugeni wetu heshima jora twabwirire akethia His Excellency the President of the Republic of Kenya Dr. Samoei William Ruto no kethe mugeni wetu ntuku iria na ibukurikana arimi ba Meru President na twete heshima rinene na twete great honor no ntuna turiongere last year na mwaka juu na raugire akejo tu guketha kuri na inya sector ingi cia ugima bwa mwiri na baba ingi bakenda kuthimwa na gutegwa ni daktari watu kada benabo muno daktari betu ba Meru level 5 baketha bariku na nurses pao na mirimo yonde ketha kithima koguo roketha kenda kuthimwa mwiri jwa tukuyu na ikinyara uketha kwina kithimiro guteithia kuna mari uketha kwi free of charge koguo roketha kenda kuthimwa akathimwa theri utikia ketha kiriagu wirigiro baona ndi mutongerio mugongo akethwa akujura wirane bwawe bakuthithia kithi na nari kuringana abisa munene wa kithi giki no Kenneth Gitonga agwite biashara iria itithuki na wirigiro baona ndi na ndi mutongerio mugongo akaba mbeca cia kujuriria gwaka kithi ke irio bia ng'ombe nenda kuga kithi gietu igitite bwega na itukugwirirwa ngugira ni bakurita na nya thoko cietu ni ukanduka kwou tuchemanie ni twinthe tariki 13 ASK Show na aria Gitoro kenda twaria nteto cietu cieria wirigiro bwetu bunene ni ati mbere ma president ria ringi na aria na tigire atwa promise nyingi na atwira kenderea gutu support na itwethiri tukibanganagia mono mantu abia kuria bia ng'ombe na president na atwirite aga support gwaka kithi gietu kia irio bia ng'ombe na milioni 100 kwou boi bumwe bwa jara tukwirigira ntuku ira jagakarika kana president agatwira kwou ndienda kwira arimi ibaumira kwa wingi nonto ne heshima rinene munene nthiguru kwija muchemanio jwetu miaka iri thingatene ambuge kuma turambiria ngugi eria uti president ungi waturiungira kwou ankwenda kuona kwira arimi president wa thai ena wendi bunene sana botethia arimi amno bubu Kenneth Gitonga atuma ntumiri kia bunge kagita karaba kwarire mantu ya finance bill patigira tinto bira bikuri murimi bitagiti thogoti bweguru ke mujandara jwa jutita na mbere jwa mantu ya finance bill kana budget ire kuthomwa na parliament twaromba viongozi wetu bone murimi wa eria agutegwa bwega tonto intobira murimi atumaira bithabi na ngala meriguru mitungi mbegu cia ng'ombe na into bibingi na sana kampuni iri processa area tutumaira maratati na machini cia kumaome na nire agwo goti bunene rimwe ikandiscourage antu baba ingi kuthithia ibanda igetumire ne Kenya tutena factory nyingi kwou ndaromba viongozi bona ora bomba ku encourage processing area yomba gwithe kingia ndene Kenya nonto processing yongia ire area rikomba gwita thokone riringi otherwise twina wirigiro bunene na itukuona thirikari ni ku make effort but murimi natagero bwega asante Muthuri Muriuki Waru TV mutiro jwa kanga
Na onde akari bamutwate na Miriki Gembe North betete na mbere kwithirwa bakigeria gucokaniria uturo bwao kumania na athara ya mwanki juria jwethiritwe jukiumirira na ndi uria wari mubunge niwe Joseph Ntwerwaki na uria kinyani mukarigite wa Kefis nethiritwe akiuria biashara kuthithagia untu buria bukombekia kuigika biashara ciao kenda batikaringi kenderia athara taizi ethirwa ikioneka kagitenio kau KPLC nethiritwe ikiurwa kugita uchunkuni bwa mpwe nikenda gutigirira kinya baria baringikite ni athara ya mwanki ni bakuriwa nombira antu betu ni bo encourage na bo baigwe tu antu amwe mathinene ya kumba kuona barabari athiriwa babairito au twaraniria abo kutethaniria abo kinogo tule inawezekana ubera pole chokeria Joseph Ntwerwaki nkatho mno nonto bakwirita ari umwe na aro mbere buru kuma Jumatano ria twonere thine utinya mweshimiwa omwe twona wotori nate kwagarire kana nate kwetire mbue murungu atharime Joseph Ntwerwaki kuma Jumatano mongaru ari utinya mweshimiwa onge turona lakini twirigirite ukilukira nonto mweshimiwa kwambia Joseph Ntwerwaki bakia baba inge nkuruki bwa mweshimiwa nonto botweteka iwa bainge muno itukwona mautulo ibatu nenya babonete mathina itukua weta na mbero gyagulo batianiri mweshimiwa thaine itarere muno irithukite nonto nukwona nyumba niite na ngwacia twana antu baumiite saiti ende watutianiri mweshimiwa yonto Kenya Power itare bakubwo kumila boboya ino ni migambo ya gikeno na gucokia nkatho kuma akiri a biashara abara babirirwe nyumba cia ntu Jumatano taoni ya Mutwati wa mwena bantere echa Miriki nyuma yao kuriongirwa aniura wari mubunge wa Gembe North Joseph Ntwerwaki na ara ari ntere cha Miriki Ntwerwaki ugite mwanki urerekana yakaumanite na mantu wa Kenya Power na mantu wa stima kethe mwangi bibia ithi nyumba-ini mwanki ywa imanite na Kenya Power stima ndori atongoria ba Kenya Power barakisa investigation kenda batumira resources kutetheria families ya ethiriwa o onto ibathirigite kabisa babainge bathina inyangima bathina nyumba cia kurara bamwe barara wao na ginya nyene nyumba icio ngo barona turendi ari de batikuona kagitani waku Ntwerwaki na uritie a biashara ibwega bakaithiro bakigita insurance ichainto obiao nikenda wona njale onto no tetheke kuginya omba kura mbesa kindo kiri konto bu yabo monto bu bwa ukiria so rimwe kukinga antu bakiro kinga lakini ukakona rengo ntubu nene kiburo kuthwaniritie kuginya biashara bongo the bena nye ikundi bio bia welfare thine onto ikone kayongwa welfare no tetherie wetoka roma mbesa ki welfare ba utetherie biashara iku kambira ringi wambiria ukendelea kuria pole pole no turo bukathe bukendelea kwa hivyo tukoromba kiri antu babeya na biashara wenzangu bonda tuitorie twagija biashara batiko wana muji tubatethi kabisa pombe wituria kenda tumba ukiria ngwisi antu baringi nonto twabareka barma baruma botheri bangi barita kinya ntetwe ningite bui nonto ara baruma mutuko kura nkiromba thirikare Meru County nonto imbona ibo okoleana baiba bakwenda wokolewa kala kauma akigweta kinya taoni ichibateri kwithiro kibanga no abwega muno akigwa kinya taoni ya Mutwati ne bateri kwithiro thirikari ya kaunti ya Meru ikibangania na gutigira ne kubangania taoni eno kwina plan ugathe kwina barabara ugathe kwina street proper ugathe kwina lighting proper ko planning ngintu kya maana nigenda yali onto ikaonekana kinya ngare kisima moto ina rais kuya kire antu ne kona mathina ya I mean ya tetheria thi onto mwangu kaura haraka ugathe antu bokinyilika na bari ko antu thirikari turomba thirikari ya county through plan beba with the plan na plan ya bwithia ithiatilwe rimwe antu ba ibona ba inyo manto ya karika lakini mantu inya karika ya tetheria antu no bakiria boya kuma Gembe North Petanculas Chabare nawe MCA wa Maua niwe Duncan Kangwana nethiritwe agikinya kiri obisi cia county ndene ya tauni ya Maua nikenda gutega miberethi na kinya matangi jaruji
tara jethiritwe jari ndene ya obisi jena jakurotera kuara na ndethiritwe akiuga gavana Kawira Mwanga zane agutuma antu bawe bakejira into bibi biria kwithirwa inyawe akinenkanira ndene ya ward mwanya mwanya into bibi biari kuma kiri thirikari nkuru ya Kiraitu Murungi. Ni MC wa Maua Duncan Kangwana urokinyete obisi ya county ire Maua kulaitha itangi na miberethi ya rue itwire nthi kwa kaita karaja kuma wathane bwa gavana Kiraitu Murungi into bibi abatire kuguna kariba Maua. Kangwana arua nibio gavana Kawira utumana akaenderwa na eta kweja na wondi ningi untu akuatitikiria akaria murungamiri wo arendire hao antu betu iba kuona nyuma emweri yumwe emiaka ina nontu into bi byari itara Kiraitu akirobia yani itara siasa nontu tiga bikiana kila mtu ti into bi bitauri ngabana ithirikare ngabana Kawira aini yako yanare manira abyo itangi biro yori itangi ngiri 3 bai bibiri abite kwana itangi mana 5 biri abieta ari angato malori ayata wokoleana byo atuma lori ya biata bikatharanirwo intaka nau into bi biatu biatu gabikura na kende ta wiri antu odugote protocol wari to kaya kubiata Mheshimiwa Kawira Mwanga kathitangwa nera ito misappropriation nontu te winto bimya ko yamawa ndeko mobyo kyo biende kiago ndeko mobyo kyo biende mitungo otoka yo kinto bira okienda si ondi ninge ntewete kia kithira antu bakiago kana naraje mitungo kana sothimenti ko yasia into byo biwekwa kenda biira wo kirinto byo to bikenyangaswa rwara antu bamawa abaithikirite pipe iriki kundigiliara nontu kiranjiria watokanga na singi muno inge ni siji gathira ise suma na kuona pipe suma riere miaka inanthe thaino ni kiranjiria watokanga. Kangwana aruaneririe kwaria na gavana into bibi kuthukira nthi bie wakari no indi aria na mwankari ni bialukite asara tangi bibia 2022 2023 Kawira tuwo worete bio inya antu bakwa babiona bo boys byandiki tuwo worete bibia oritara Kiraitu nderio kuwa twayane ikundi bira mwaka nyigundi bole libara babati kwewa mwangaru aria bikuthira antu bakona bigetura roya byatukangi bingi bina rohainde na bina ruko baya bikuthira nenda kuria atire gavana ibutu yata na miru ibu miru ya tongoruo nyokethro gro ya na Mheshimiwa Kangwana no karone Mheshimiwa bangi bonde ngoyo tritende tutweki batu arongo into bibi kithukare muntu ma wokona nkibyareria ari ona iwonire nantho kana nuri kuwe nantho na nontubu ariwa kiumia ni kimwa kia kweyana gavana ethirwe kwa kari kethira tiu akabeta bajuki intobio intobire ndaya na kiumia kimwe bithe bie kwa wantu bako bamawa la sibio ngata antu bako ma bajuki intobio bitithukira itangikira kitokangi na kenge to yakora kabikaitokanga bikana bionthe bikaitokanga ni asara abikayukwa na wenda seto teisinya baona nkaira oni baho kana kirana antu bako mawa ngabatangasira wakujie vitu zao kaitenio kau MC Kangwana arua gavana Kawira nezite rujo ntuku ya Jumaine kianne kia Maua Stadium ariuria kari ni bature bonthe bamukire bira mami wa bareterete ankwenda kwira antu bako rujo bature na wingi gavana na yite stadium na yite isithete lakini rukino ntutu ise thaire ya eyobo mwamba amba kuinya rukire thako mneyele amba kuinya tukuthemwe ayo mwamba atenda office yantu nontu nokira responsibility ti muntu level turani bumwetereye yabo nenkire into byenu ka wayele na ni birande mbasainete bwathiria bumwira atire abongele byake nontu byakarete bya Kangwana nke reporter wa Weru TV kuma Maua Gembe South Bito Marion Karugi wa Kenywa ita na mbere kurumira nteto chetu nchokerete nyuma ya kagita gati kuraja na chongo. Enjoy digital life with uninterrupted entertainment on your StarTimes decoder. Manage your account from your cell phone on *858# or via WhatsApp on 0730-710077 for self-service. You can also chat with our customer care agent on 0730-710077 or visit any of our business halls for further assistance and to purchase any of our products. StarTimes. Enjoy digital life.
Solution Housing and Investment tukugwatogeni kire open day na site viewing ya Wega Estate na Nyuki tariki 8 June mwaka juju. Njoi gwatire plot ire okwenda aja Wega Estate arauga chonera kirima kia Mount Kenya na ibaribia Oldaiga. Nkuruki kurina ukaribo kungana na barabara ithonde kibwega kurina ndwego chestima riera ithongi solar lighting stima na rojiro kungana. Wega Estate nindareke ya kumia kikuma na Nyuki town. Njoi gwatire plot na magurija tikuinyeria mubukojo waku no uchionera financing ukurukira Solution Sacco. Ntubuante tonkuruki turingira dimu ukurukira 0722 374 186. No twiro kithangikagwo ni mirimo mwanya mwanya na ndiuga kwa nkoro kairi. Mokeo Nutritional Herbal Clinic turiaja nontu bwako tutiritaga murimo joshukari na mieri 3, high blood pressure na mieri 3, arthritis na mieri 3, low libido na ntuko 3 na thenewe kathira buru ironda bya kiu alanjisha mithemba yonthe thina ya mugongo kwaga mwana kiri antu akana arume na mirimo ingi kathumba. Aja Meru obisi sheto iri kalkia akwina nduka inene ya Magunas ire yari uchumi na turugura kwambiria thaijire sharuki iri mwankatha 10 muciogoro. Maoa turisa Macloch nyuma ya Ken Silva na no turiongere ntuko shionde cha Jumatatu na obisi sheto iruguraga kwambiria thaijire sharuki iri mwankatha 10 muciogoro. Nkoroki gwatania na dagitari o munene mutaaramu J Mburu ntuko shionde cha Jumaine kwambiria thaijire na ndaika 50 aja kwa Weru TV. Kumenya mantu nkoroki araniria na dagitari o munene mutaaramu J Mburu gukurukira 0721 640 369 0721 640 369. Mokeo Nutritional Herbal Clinic. Tunatibu, Mungu anaponya. Ongera nko rumuri rwimbaimbe. Wero FM 96.4 rumuri rwa Ameru. Umamundune ejawerune. Nilikutengenezea kitu. From different worlds come a trio with a shared destiny. Nikulinde na ikuongoze. Where will the fashion runway take them? Mimi nitachunga maua yetu vizuri sana hadi wewe narudi. Family business is everything. The beauty and the beats. Shanga, Monday to Friday at 8 p.m. on Maisha Magic Plus. Nkoko watogeni oringi kirinteto chetu cherutha mugwanja ngichokera na chionkuruki kamiti ogimandene ya Senate nitete watho kiri unene wa Borisi gwikira mpene ngavana wa kaunti ya Isiolo niwe Abdi Guyo na rwangirwa DCI kwambiriria utwiria bwao nyuma ya ngavana ojo kurega kwathikira gwita kwawe kiri kamiti iji iria ethiritwe ikimwita maita kathumba narua no wagwiti gutariria thina iria irumirite nyomba ya gwika kuo ya Isiolo biura oritwe ni seneta wa Isiolo niwe Fatuma Dulo. The decision
of this Senate Standing Committee on Health is as follows. That we ask the DPP and the IG to arrest and prosecute. I don't think as a Senate committee we have time to come and listen. So to that governor, having given him the opportunity first to even respond. This is a matter that has taken more than 6 months. We wrote to the governor. He not only failed to respond, he failed to resend the documents. We invited the governor to appear before this committee. He failed to appear. We've summoned the governor to appear before the committee. He has failed to honor the summons twice. We are left with no other option other than to ask the IG and the DPP to actually arrest and prosecute him. We also are looking into the provisions of the Leadership and Integrity Act on the conduct of state officers acting in a manner to demean their offices as office holders. And we are asking the Ethics and Anti-Corruption Commission to look into the conduct. We shall also be revisiting the issue of the Speaker on his public utterances as a Senate, because the primary responsibility of the County Assembly is to oversight the executive and to investigate. The best they should have done is to investigate the matter and report, but not to address the Senate through public barazas. So I think that is that as directed, and the clerk and legal counsel ensure you supply all the necessary evidences to the IG and the DPP so that action can be taken immediately to save the people of Isiolo from further suffering. It's really painful, more specifically to Kenyans who are suffering as a result of some officers who are showing arrogancy, don't care attitude, disrespect to the House of Parliament. And yet we are sitting here fighting for budget allocation or increase to our counties. Tomorrow we have a special sitting defending the same. And yet somebody sits in the county and says, I will not appear before that Senate. And I will choose to appear when I want. And Kenyans are suffering in Isiolo County. So, Chair, if we let this matter of Isiolo off the hook, it's going to happen to other counties. And this House or these committees will be rendered useless. Ngatho cha mwanyiko gwatanira na bao twikire nteto chetu cheru thamu kwa njanga kwenderera ntuko njega Beta Maureen Kinya.